Question 7. Now orange line equation. 3 over 4 bracket a minus 8 is equal to 6. Right. Lana sizokwenza nga-9 method. Lo 4 lo ulangaphansi asimfuni. Affections. Somsusa lo 4. Somsusa ngokuthi ngi-times 4 phezulu khona phezulu cancel. But nangapha sekufanele ngi-times 4 angithi. Nice. Sala-ke bakhanselene laba kusele u-3 kuphela. Naleya bracket a minus 8. 6 times 4 kwa-right 24. Sisusa ama-brackets la 3 times a 3a minus 8 times 3 24. Ingana no-24. Nayi shortcut bengitshela ngayo lo minus 24 simusa le kwa-right kuba u-positive 24. Ngapha kusala 3a kuphela. 24 plus 24 48 olingana no-3a. Singakusala u-8 kuphela la sodivayida-ke ngo-3 la nangapha futhi divide ngo-3. 48 over 3 is 16, which means A is equal to 16. Aseni question 8. Kuno 7 minus R laphana. Yilokho okubomvu i-equation. 7 minus R is equal to 2R minus 7. Konke divided by 5. Akona izinto ey'dirayitiyo asiyithatha. Loya 5 nje ngizofuna ukumsusa. Ngizabe sengifaka ama-bracket lana nangapha. So that ngizokwazi ukuthi lo 5 ngimsuse ngokuthi ngithi times 5 phezulu. Bezokhansela. Nangapha-ke sengizothi times 5. Sesingaqhubeka-ke. 5 times 7 u-35. Negative 5 times R u-5R. Ngapha akusekho 5 lapha bakhanselene. Kusala u-2R minus 7. Right. Awuthi sibone lo 5 u-negative 5R minus 5. Ngcono ngimuse ngalo kube u-positive 5R. Naloya 2R. 35 usala ngapha kuy'number zodwa. La minus 7 akabuye ngapha kwa-left abe u-positive 7. 25 plus 7 u-42. 2R plus 5R u-7. 42 is equal to 7R. Udivayida ngo-7 both sides. Kusala u-R ngapha. 7 uyaka u-42. Uyaka u-6 ku-42. So R is equal to